Fatu sofa pelo Yesu Keriso tato li no tato faola tato tama tato tina monsieur tato aina ni tayao ya mise foi greetings to all of the brethren that we are able to fellowship together online this morning fatalo fatu ya te oto i sofa pelo Yesu Keriso lo tato ali no tato faola ole tato i forma tatalo on tato fanu longo le upo le tua ile ni tayao Tato talo whaktaite, le lava no mātou atua. Bea mātou māna tunatu ia te i mātou, le aima sa mātou le lei, le ai sa mātou mea na whaia, le mātou atua ai whamaila upu wa whaali tino ina mailo wa lofa, ina ua maliu ke riso a o mātou wanga sala pea. Bea mātou mawhauwhau i le lei ma le moni o awa fionga, o ai ea i mātou, ua e manatu mai ai le nei wato i poto lau whanau e le ngata i lalo i fo le nei fale so se tasi o lo o mawhai o na mafuta mai e le ngata fo i lea tele o manu malu wato i tatala ina i le nei tai au o lo o mafuta le au whaatuatua ma lato whaalongolongo i le au awina o lau upu tama alu ma le mana lau upu le nei tai au saunia loto taito tasi au whaalongolongo ia vea ma ele lei ina ia whaapeona pa'u i ai le whatu o la upu ma ia ola ma ia fua tele mai ma mātua tua le taimile nei sa tu ina atu ia te oe le ngana whaamau lalo e te talo atu ai lau o mauna le ala atu le te talo le nitai au le sofa pele o Yesu Keriso lo mātua li ima lo mātua whaola and all of God's saints say amen and amen. Praise the Lord. So good to be a part of fellowship again this morning, to be able to come together and worship our Lord. And this is another important time of our worship, a time to hear as the word continues to teach us. E tusa malana fionga, pa ia I le nei tai au. Au tatou iai le nei vai taimi o lo whapea fo I ona tatou whaalongolongo I le ao awina o le tusi le apostolo a Paulo I le ekalesia I Efeso. So we have been understanding, learning, and we've begun the journey in the book of Ephesians. And this is the Paul letter to the church in Ephesus. And we've also come to understand that this is a letter wider in the context of the believers, the church. So le tusile ni o lo whaapea o na whaautuina ele apostolo ma ua o awina fo I e tātou o le tusi e whaapitoa I le au whaatuatua. O le au whaatuatua fo'i ua mawhai nei o na tātou I loa ua avea ma seata whaataatia mai le apostolo ia te I tātou o le ata lea o le tino o le ulu o ke riso a o le tino le au whaatuatua. So the head of the body and the body of believers is Christ himself. And that's an image or a picture that the apostle uses throughout this book in Ephesus, in Ephesians, to help understand the way that the body functions with Christ as the head. So, o lo whapea o na whaautuina le tātou whaitau I le nei vai taimi, I le autu whapea, o le faamoemoe o le atua mo Lana ekalesia o lo tātou mata I whai upu mai le whai upu e whā nga ele se fulu ma le whā pei o le amata ina le o le tusi le a Paulo I le ekalesia ai o lo o taatia mai ai te tono whai upu nei pei se ala fua pei se mea e mawhai o na tau lai e le tātou vaai I le whina ngalo o le atua mo Lana ekalesia. So we've been looking at verses 4 to 14 in the beginning of the book of Ephesians. Paul writes and he captures the heart of God for the purpose of the church. So we've been able to understand, what was God's plan? What was his mind? What was his heart in forming the church? Praise the Lord. So o lo whapea o na tātou Vaega ina nei whai upu. I le tusi ato o Efeso o lo tala noa I ai I le ekalesia. Ai pei o le amatanga o le tusi.
o loo maua mai ai e i tātou le ano ma le loloto o le finangalo o le atua, e winga i le tino keriso, e winga i le ekalesia. Praise the Lord. Amen? So, pea tātou vava ai te isi lava i tua, e mawhai ona tātou vava ai i le whai upu, po le vaenga mua, mai le whai upu e whā se i o le whai upu e ono. O le ekalesia po le finangalo leo le atua i le ekalesia mai taimi wamavae. So this is the past aspect of the church. And we now come to know that it's wrapped up in a word called election. Whai upu e whaaro whaapea ona au mai e se ata ia te i tātou. I le ekalesia mai le taimi wamavae. I le muai filifilia e le atua o le ekalesia. Fa mai le whai upu e wha. Whaapei ona ia fili mai ia i tātou ona o ia a o lei whaavaeina le lalolani. Pei o whai upu i e whāna i le whai upu e ono, na tātou matai, a o tātou tilo i le whina ngalo pa ia o le atua, o le mea sa whamai sa lilo. We now know and understand that the past aspects of the church wrapped up in this word called election, and in verse 4 it tells us that He chose us in Him before the foundation of the world. And there's an English word called that this was a mystery. The mystery was the fact that our Old Testament prophets, our Old Testament brethren, had no idea or foresaw or foreseen or foreknew the church. It was only in the will of God. Amen? So, o le whina ngalo po le mea lilo, le o tatu wa wina, i le whina ngalo pa ia o le atua, fa mai le whai upu nai wha apei ona ia fili mai ia i tātou, ona o ia, a o lei whaawaina le lalolani. Amen? Mai le whai upu e ono anga i le whai upu se fulu, o le vaenga e lua le na tātou a mata ona o ina i whai upu ia, o le vaenga e lua, na maua i le whai upu e ono anga i le whai upu se fulu, ma wa whaingoa ina o le e whaatatau i le ekalesia le taimi le nei. Sa whapeona tātou wa awa ina le vaiaso na tuana i nei, le upu lea o le tongi yola ina. Lea na tātou wa awa ina, o le winga o le upu lea tongi yola ina, o le whaatau ina mai le polonga, ina ia tuu sa o loto. So remember last week we learnt the present aspects of the church. And the present aspects of the church we understood that was wrapped up in a word called redemption. And when we look at the word redemption, the meaning of the word redemption was that God in His holy will sought us out, purchased us to set us free. Amen? Amen. So He bought us out of a bondage of sin to set us free. So the second part of the teaching of the book of Ephesians, we find in verse 6 to verse 10, is the present aspects of the church in regards to redemption, the fact that we were redeemed by God Himself, brought out of the bondage of sin into freedom. Praise the Lord. Lana tātou maua i le whai upu e fitu. Whai upu e fitu, whamai, o ia fo'i ua tātou mawai le tongiola I lona toto. Le toto ai, le toto o Yesu Keriso. Le toto tā ua lea whamai o le tau lea, na totongi na ai, la tātou wanga sala, tu usa au loto ai tātou, lea ua tātou mawai le tongiola. Praise the Lord. Amen. So o le vava aina le nao lo whaapeona tātou vava ai, mai le taimi wama vai, ua whaapea ona mua I whiwhilia I tātou. I le taimi le nei I le ekalesia, o lo whaapea ona tongiola ina I tātou. O le vaenga e tolu, o le vaenga lea, o le a tātou wa o ina I le taiao le nei. O le vaenga lea, o lo whaapea ona tau au whai I se upu tau whaapea o le tofi. So,
we've seen from verses 4 to 14 that it's been broken up into 3 parts. We've looked at the past aspects of the church, that God elected us, predestined the church. It was in his mind before the formation of the world. Then we looked at the present aspect of the church, and we see that that is through the redemption. And redemption through, what was the price? Remember last week we spoke about the price. The price was the blood. Hey, it was his death. That was the price, that he bought us out of the bondage of sin and set us free. In the last part of this section of scripture, this beautiful section of scripture, is verses 11 to 14 that we're going to look at today. And this is looking at the future aspects of the church. Iletemi lumanai ole ekalesia. And it's wrapped up, and we're going to wrap it up in a word called inheritance. Ole atato va iletemi ole lumanai ole ekalesia. Be Atua I nale tato le au mai le atua lona fina ngalo mai le taimi mo mavai mai le taimi ele I faavaina le lalolangi na ia silafia e o mai I le taimi nei o le ekalesia o lo tongi o laina le ekalesia. Amen. O lo tawami o tonu ina fua I tato ona o le maliu o keriso. Ai o foi le taimi lumanai o ina foi o lo fai loma ngai le fina ngalo o le atua mo Lana ekalesia. Does that make sense? O manino mai le malama lama o le tato faitau I le neitai au. A wā pea tato va ai le fina ngalo o le atua. Na mua I filfilia I tato ina ia tongi o laina. Ai na tongi o laina I tato ina ia maua le tofi. Le lofa le nā le atua. It's all wrapped up in his heart. His heart was to predestine and elect us. Why? He elected us and chose us so that we can be redeemed. But why did he redeem us? He redeemed us so that he can give us an inheritance. That's grace. Praise God. That's undeserving. When I think about it, I don't deserve any of that. Like Paul, I am the chief sinner. But yet he elected me, redeemed me, and he gave me an inheritance. Pea tato mata le upu lea tofi. Tō tele o I tato e mawhaiona tato whaapeifo. E tele o folfolanga ua whai e tangata I lo o langa. Tele o folfolanga ua whai e tangata I lo soifua. Alo tele foi o nā folfolanga, e le tau no. E oi folfolanga o malo, o folfolanga o taitai, o folfolanga o pulenga. Tele o folfolanga pea o nei waitemi le nei o whainga pālota. Tele o folfolanga. Ale tele o nā folfolanga, e le tau no. We hear that many people make promises, and I'm sure that we've all experienced and experienced often. People make you a promise, but a lot of those promises are broken. A lot of those promises will never come through. We see governments make promises. We see leaders make promises. We see friends make promises. We see family members make promises. Parents and children, husbands and wives, brothers and sisters, everyone makes promises. But very often, those promises are never kept. A o le atua e tu mau ana fola folanga. Pea tatawanga I atu I le vaai I le tofi wa saunia le atua, po o lana fola folanga, o fola folanga a le atua e tu mau. Whamaile lua pe teru ta koe tolu whaipoiva, e le whaatua I mai le alii, I le mea na fola I na mai. E pero se fulu whaipoe lua suma tolu, whamai I nā tātou tā ofi mauia I le faamoemoe, ua tātou tau tino ma le lefe foi iai, whamai a wā e faamaoni o ia wa fola mai. This God that we serve, he keeps his promises. And it's those promises that I want to talk about today. It's the inheritance that he has promised us. In Hebrews chapter 10, verse 23, he reads this, that he who promised is faithful.
Man will often let us down. But the promises of God that we are going to read, that we're going to learn in regards to the inheritance that He has given us, His word says that He who promised is faithful. Amen? So la tatou o patasi ma o le tatou tusi whaitau le nei tai au. Fia whaitau wina whai pa suma tasi, suma lua, suma tonu, man whai pa suma le wha. O le tatou wa awa ai I le tofi. So we'll read from verses 11 through to verse 14 this morning. Mawano tusi whaitau, tas whaitau mai whaatasi I le whaipu, I le wha Samoa whaman mole ia. O ia lava ua mātou mawai le tofi, o I mātou na tō fia na mua, e tusa ma le fina ngalo o le ua matua na lue I mea umalava, e tusa ma le pule alona fina ngalo. Ina ia avea I mātou maala e vi ia ai lona mumalu. O I mātou o e na muai faamoemoe ia keriso, e iai fo I o tō ia te ia, Ina ua o tō whaalongolongo I le upu o le mea moni, o le tala le lei lea o lo o tō olatanga. Ua o tō whaatuatua ia te ia, ona whaamau whaailonga ina ai lea o tō e lea nganga paia, o le na fola ina mai. O le whaamaahoni o ia o lo tātou tofi, Se ia iu ina whaaola ina he ua whaatauina, ina ia vi ia ai lona mamana. 11 to 14. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things, according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. O le manatu mo mua le tatou mata upu le ni tai au tatou mata I le tofi. O lea wa tatou mata I le fina ngalo pa ia o le atua I le lumanai. Temi lumanai o le ekalesia. We are looking at this word inheritance. We're looking at the future aspect of the church. All wrapped up in this word inheritance. So, from maile whai pui skuma le tasi, po le manatu mua le ni tai au, o le mafuaanga o le tofi. O le mafuaanga o le tofi. So, the first part of our sermon this morning, as we look at the future aspect of the church, as we look to understand the inheritance that God has given us, we're going to look at the first part is the reason for the inheritance. O le ale mafuaanga o le tofi. Le ale mafuaanga ua maua ia o le tofi. Le ale mafuaanga ua whaamaonia I folanga a le atua I lo'u wolanga. Malo soifua. O oe le tangata whaatuatua. O oe le tangata ua veama tino o keriso. Lea wa tātou mata I le teimi wa mawai. Lea wa tātou tilo I le tongi o laina o le ekalesia. Pa o le teimi o le lumanai ma le teimi leo lo tala noma iai. Le atua ma whaailoa mai nana upu. O lona fina ngalo alofa, po lona fina ngalo pa ia, ina ia maua e le tino keriso le tofi. O le manatu mua, o le mafua anga o le tofi. Le mafua anga mua, maua e whaipu, vaenga mua e whaipu sumatasi. Fa maile whaitawina, o ia lava, ua mātou maua ai le tofi. O aile o ia lea o lo tala no aile whaipu sumatasi. O Yesu keriso. A e tepa tu I lunga whaipu e ono me whaipu e fitu, fa mai o lea wanga le lei fua mai ai o ia ia te itatou, ona o le ua lofa ngia. In verse 11 it says, in Him also we have obtained the inheritance. The reason why we have the inheritance? In verse 11 it says, in Him also we have obtained. Who's the Him?
The him is Jesus Christ. It says in verse 6 and in verse 7 that Jesus is the beloved. Jesus is the one who we have redemption through his blood. Jesus, the Son of the living God. O ai leo lo tala no mai ai, o le ale mafuanga o le tofi, le mafuanga mua o ia lava ua mātou maua ai le tofi. Amen? Amen. Fa mele kolosa e mua a lona fai pa skulu ma le lua, i ai lona fai tau wha apea, fai mai, a kolose mua fai pa suma lua o loo wha awhetai atu I le tamawana saunia I tātou, ia tatau o na tofu sia I tātou, I le tofi o le aupa ia oi le malama. Le si tu si fai tau I le kolose alona matau pe tolu fai pe lua suma fa mai awa ua o tau I loa, e maua e o tau mai lea lii o le taui o le tofi lea. E maua e I tātou le tofi mai lea lii. Le fai mai Paulo I a kolose o le taui. Ona o le lii. Praise the Lord. Amen. Oh mai, o le mafuanga mua, ona o le lii. Ona o le alo, o le atua, soifua. We have an inheritance. The first reason that we want to look at today is in verse 11. It says, in him. We now understand that it is Jesus Christ himself. In Colossians 3 verse 24 it says, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance. Praise God. Amen. That we have received the reward of the inheritance. The reason why we have the inheritance is because of our Redeemer. It's because of the beloved. It's because of the Son of the living God. He paid the price. We learned that last week. The price was his death. We deserve the rage of God according to our sin. But Jesus took it all and he bore it on the cross. Amen? Amen. That's the reason why we have the inheritance. That's the reason why we are given the inheritance, because of his Son, Jesus Christ. Ma nei fai upu le Roma alonum ta upu e ono. Fa mai le tusi fai taule na. Fa mai o I tātou nei uma na papati soina ya ke riso Yesu. Na papati soina I tātou I lona maliu. Fai pue fa o le nei. Wata tanu fa atasi I tātou maia I le papati songa I lona maliu. Ina ia tātou savavali I leola toe fuataina. Fa mai wa papati soina fa atasi I tātou makeriso. Fai puna e tolu. Fa mai na papati soina fa atasi tātou ia ke riso Yesu. Na papati soina I tātou I lona maliu. O le papati songa lea, leo le papati songa le vai. Ai o le winga o le papati soina leo I tātou. Fa mai ua tu fa atasia I tātou ma Yesu. Ai se awa mawai I tātou. O le ale mafuanga o le tofi, ona o Yesu. Le fa mai Paulo I a Roma, wata tanu fa atasi I tātou, makeriso, na papati soina I tātou I lona maliu. Le fa mai ei Paulo, o le nei ua o le toe ola au, a o keriso o lo ola I tatonu yatea. So the first reason of our inheritance is because of Jesus Christ. Praise the Lord. Second reason of our inheritance is because of God the Father. We find that in verse 11 as well. It says, in him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him. Who predestined us? God the Father. Amen? O le mafua anga lona lua o le tatou tofi lea ua tuina mai a te tatou. Mua o Yesu Keriso lua fa mai le fai pasuma tasi. Fa mai ele ngata o ia lava ua tatou mawai le tofi. Ai fa mai le fai pasuma tasi o I mātou ua tofia ana mua. Fa mai e tusa ma le fina ngalo o le ua matuanga lue I mea umalava. O ai lea o lo matuanga lue I mea umalava. O le fina ngalo pa ia o le atua. Le atua le tama. Mafuanga mua o le maua I tātou o le tofi. O Yesu Keriso. Lua o le atua le tama.
Le whai mai e whai pasuma tasi, e tusa ma le fina ngalo o le matua ngā lue I nea umalava. Lua whai mai e tusa ma le pule a lona fina ngalo. Le fina ngalo lea le atua whai mai Filipe e lua whai pasuma tolu. Whai mai o le atua o le ngā lue. In Philippians 2 verse 13 it says that we serve a God who works. Whai mai kolo se mua whai pua lua suma le iwa. Whai mai o le atua leo o tātou au auna iai. O le ngā lue ma le mana. The God that we works mightily. Whai mai mua mua te saloniam tāpua e lua whai pasuma tolu o le atua o loo matu wā ngā lue. Le tua le nā o tātou au auna iai. Praise God. Amen. Le tua le nā whai mai o le matuanga lua e tusa malona lava fina ngalo. Whai mai e tusa ma le pule alona fina ngalo. Le ale mafu ano le maua I tātou le tofi. Mua ono Yesu Keriso. O ia na tongi o la ina I tātou lua o le pule alona fina ngalo. O lo iai le, sorry, in English it says that the reason for the inheritance is Jesus Christ. And then the second part is God Himself. And I read those scriptures out. Philippians 2, it describes God as a God who works. In Colossians 1:29, it describes a God who works mightily. 1 Thessalonians 2, chapter 13, it says that He effectively works. There's a word there that it says that being predestined according to the purpose of Him who works all things. In the Greek language, the word that's given there, who works all things, is energia, and which we get the English word energy. It means when God thinks of something, when He speaks something, it happens. He puts energy behind it. That's why He's described as a God who works mightily. He effectively works. So when we think about we have an inheritance, it's because God is working. Amen? Amen. And now we know He's been working ever since the beginning of the formation of the world. He's been working in the redemption of the church, and He's still working for the future of the church, our inheritance. We don't deserve it, but yet we are a part of the body. Praise God. It's a God who works. He's a God who is working. For me, it's all fia I tātou ana mua. It's a ua I tātou, e whai matino ke riso, e wha mei o roo na maua I tātou le tofi, a wā roo ngā lue bea le atua, o lona lava fina ngalo, o lona pule tū noa, wha mei e matu wā ngā lue. Amen. E le teimi e whaavai ei oe a I o lava manatu, a ia e loa, na tō fia oe le atua a o le whaawaina le lalolani. Na tongi o la ina oe le atua e ala I le toto o lona alo o Yesu Keriso. Ai le ngata ina na au mai le atua le tofi mo oe. Ona o lona fina ngalo pa ia. Ai ei la le vaenga tātou. Amen? E iei le vaenga tātou e whai. Nei e manatu ifo. Oh, so far tali la se I tō fia mai ia o le atua. No. There's a part that you and I play. Yes, He predestined us. Yes, He elected us. His whole power redeemed us. And it says that He is still working. But brothers and sisters, as part of the body, you have a part to play too. Praise God. Everyone has a part. Se tātou mata I le whai po se fulu ma le lua. Wha mai whai po se fulu ma le lua, ina ia a vea I mātou maala e vi ia ai lona mamalu. O mea malava I le fina ngalo o le atua, e iu I lona I inga. Wha mai whai po e ono, ia vi ia ai lona lava alofa tū noa ua sili. Wha mai whai po suma wha, ina ia vi ia ai lona mamalu. O tāu po e tolu a lona whai po e luas fumartasi, ia te ia le vi inga I le ekalesia. Ona o Keriso Yesu. O mea uma e whaia e le tangata whaatuatua e ao ina ia iu I le vi inga o le atua. Everything that you and I do as a believer is unto the glory of God.
Praise the Lord. Amen. Everything. Not just certain things, not just certain days. Everything is unto the glory of our God. It says in verse 6, to the praise of the glory of his grace. Verse 14, until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Chapter 3, verse 21, it says there, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generation. O mea uma tātou te whaia, ia I watu I le inga o le atua. Whamei whai upo e sfuma tonu. Sumalua, sumalua, o le sivaenga tātou te vava aie, o le ale mafua anga o le tofi. Whamei whai upo sumalua, ina ia vi ia I mātou, maala e vi ia lona mamalu, o I mātou o e na muai, faamoemoe ekalesia. O tātou wa ai, le mafu anga o le tofi o Yesu. Le toto o Yesu Keriso. Le mafu anga o le maua I tātou o le tofi, le fina ngalo pa ia o le atua o lona pule tu noa. Le lau tātou wa ai le vaenga le atua. A le ale vaenga tātou. Whamei whai puna suma le lua, whamei ina ia vea maala e vi I lona mamalu, o I mātou o e na muai faamoemoe ekalesia. O le ale vaenga o le tangata, ina ia faamoemoe ekalesia. Lua, whamei ina ia o tau faalongolongo I le upu o le mea moni. Nei whamei whai pa skuma tolu. E iai foi o tau ia te ia, ina ua o tau faalongolongo I le upu o le mea moni. Ma le vaenga lona tolu, whamei o le tala le lei lea o lo o tau bolatanga. We have a part to play too. Amen. God played his part. He's playing his part every day. He continues to work. But we have a part. It says there in verse 12, in Ephesians 12, it says that we who first trusted Christ, too, it says, in him you also trusted after you heard the word of truth. Amen? What are we doing today, brothers and sisters? We're listening to the word of truth. 3, it says the gospel of your salvation. There's a part that we play, and that part, brothers and sisters, may I remind you today, is to believe. E iei le vaenga tātou e whai. O le vaenga o le tangata e whai. Pea tātou mata matilotilo I le whina ngalo pa ia o le atua. O I tātou, ina ia tātou whaatuatua ma faamoemoe I le atua. Nei whamewhe pua suma le lua, whamai o e mātou o e na faamoemoe ia Yesu Keriso. Whai pua suma tolu, whamai ina ua o tau whaalongolongo I le upu o le mea moni. O le tāua ia o mea tātou te whaalongolongo I ai. Praise the Lord. Nā le whamai ia kopo mua whai pua spurma le valu, whamai ua whanau I tātou I le upu moni. Uso no tu whawhine, o le mea e te whaalongolongo I ai. E tāua. Praise the Lord. It says there that we put our trust in Christ. It says there that we have heard the word of truth. Romans 4:5 e tupu le whaatuatua I le taulongolongo. O le taulongolongo atu fo'i, oi le awhionga lea a le atua. O le ale mea nai tupu I na ua whaalongolongo I le awhionga a le atua, o le whaatuatua. Whapewhea, o le ale mafua ango le tofi. O le mafua ango le tofi, ina ua tātou whaalongolongo I le upu a le atua. Le upu le tala le lei, o le whaaholatanga. Whamai le whaipuna suma tolu, ina ua o tau whaalongolongo I le upu o le mea moni. O le tala le lei lea o lo o tau holatanga. Ioannes mua, whaipua suma le lua, o lo iai le mau. A o I lato uma o e na talia o ia, ma whaatuatua I lona suafa, na ia avatu I ai o lea manuia. Ia vea I lato, ma whanau a lea tua. You know, when we put our trust in him, when we believe in him, John 1 verse 12 says, but as many as received him, to them he gave them the right
to become children of God to those who believe in his name. We know that the Gospel of John is written so that we might believe. Praise God. May you be encouraged today, especially when we're looking at, wow, what's the reason for the inheritance? There's God's part, praise God, through the redemption of his Son, Jesus Christ, through God's purpose and his will. But our part is key as well. Praise the Lord. Because our part is about believing. And I would encourage those who are hearing the word of God today. It says in verse 12 that we who first trusted in Christ. 13, that after we heard the word of truth, the gospel of your salvation. Jeremiah 17:7, it says, blessed is the man who trusts is in the Lord, whose hope is the Lord. That's our prayer. Amen? O le tatalo ina ia whaapea o na tatou wawai o le ale mafu anga le tofi. Lea o tatou wa o awina le tai aure nei. Le vaenga le atua. A le vaenga tatou ina ia whaapea o na tatou wha tua. Ina ia tatou tali tonu. Tali tonu le maliu o keriso. Roma is fulu o lo iai le whaiupu whaapea I lona whaiupu se fulu. Awa o le loto e tali tonu wai. E o mai iai le ami o tonu. Le ana ami o tonu lea. Le tau ami o tonu ina fua I tātou a. O le whaola ina o loa nganga. Whamai awa o le loto e tali tonu wai. E o mai iai le ami o tonu. Mai au le mutu e tau tino ai. E o mai iai le ola. Whaiupu suma fitu whamai. O le nei e tupu le whaatua tua I le tau longo atu. O le tau longo atu foi, oi le a fionga a lea tua lea. So, lo whapeona tatua o awina le manatu mua le tai au le nei. O le manatu mua, o le ale mafuanga le tofi. Le mafuanga mua o Yesu Keriso. O ia lava, le whamei le whaipa suma tasi. O ia lava, ua maua ai e tātou le tofi. Manatu e lua o lo tātou iei le mafuanga le tofi, o le atua. Whamei, e tusa ma le fina ngalo o le wa matua ngā lue I mea umalava. E tusa ma le pule a lona fina ngalo. Ainga lona tolu. Whamai o I mātou o e na muai faamoemoe ia keriso. E iai foi o tau ia te ia ina ua o tau faalongolongo I le upu o le mea mono. O le tala le lei lea o lo o tau o la tana. Usu matua whawhine o le mafuanga o le tofi. Au e iai matato iai le tino keriso. Au tato iai le aingo le whaatua tua. Ia e malama le lei I le upu leo le ola tanga. Le upu leo le tana le lei o lo e whaalongolongo iai le asosa, ma le asosa, ma le asosa. Praise God. Isaac, whaitau mai whaamole mole le whaipu e se fulu ma le tonu. Ma whaipu suma wha, please. E foi o tau ia te ia. Ina ua o tau whalongolongo I le upu o le mea moni. O le tala le nei, o le tala le lei lea o lo o tau o le tanga. O tau whaatua tua ia te ia. O na whaamau whailonga ina ai lea o tau e le anganga pa ia. O le na wha ina mai. O le whaamangoni o I tātou tofi se ia iu ina whaola ina e whaatanu ina ia vi ia ai lona mamana. Amen. Nō manatu e lua le tai aole nei, leo o tātou tilo le mafua anga o le tofi. So the first part of our sermon was looking at the reason for the inheritance. The second part of the sermon is that we're going to look at the seal of the inheritance. Mai mua, tātou matamata I le mafua anga o le tofi. Paenga luna lua le a tātou tilo le whaamaunianga, po le whaamauninga o le tofi. Mau mai, Whamai whai pule whai tau e Isaac I le tai ale nei. Whamai o lea wa tātou iai fo'i a te ia. Whamai o tau whaalongolongo I le upo o le mea moni, o le tala le lei lea o lo o tau o le tanga. Ua o tau whaatua tua ia te ia. Mafuanga mua o lo tātou whaatua tua.
A le whaamao ninga o le tofi. Fa mai whai unga whai pasuma tolu. Ona whaamau whailonga ina ai lea o tau e lea nganga pa ia. O le na fola ina mai. Whai upasuma wha o le whaamaoni o ia o lo tātou tofi. O le whaamao ninga o le tātou tofi. O le nganga pa ia. Amen? Praise the Lord. Amen. Isaac read this morning in verse 13. It says that having believed, so we now have our inheritance. Not yet fully, but when we believed, we have our inheritance in Christ. It will be fulfilled when we all are in eternal heaven with Him. Amen? Amen. But it says we have believed and we have our inheritance. But it says that it also says you were sealed with the Spirit of the promise. And it says, who is the guarantee of our inheritance. The first part of our sermon was the reason for the inheritance. The reason was Jesus Himself. The reason was God Himself. The reason was because you and I believe. But then there's a seal of the inheritance. And the seal of the inheritance, brothers and sisters, is the Holy Spirit Himself. Amen? O le ngana pa ia, wha mai whai pasuma tolu, ua outou whātua ia te ia, ona whaamau whainonga ina ai lea o outou e le ngana pa ia. Le ngana pa ia, o le atua le ngana pa ia. O le tasi vai tolu, o le tolu tasi pa ia. Amen? O le atua foi lea. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le ngana pa ia. Ai wha mai o ia ua whaamau whailonga ina ai outou. Ua whaamau whailonga ina I tātou. We have been sealed with the Holy Spirit of promise. So, tātou tilo la le upu lea whaamau whailonga. O le winga le upu lea whaamau whailonga. O le, I le upu e leni lea lo whaamatala ina ai le whaamau whailonga. Pea whaamauina se tusi I le mama a le tupu. I ona poia o whainga tupu ma whainga malo. Pea manau mea ina ia whaamauina se mau a le tupu. E whaapeona a vea le ngao o le moli ngao. Tupu I le tusi. I ona whaamauina le mama a le tupu. O ina e whaamau whailonga ina ai se mau. Tato vava ai le tala ia tanielu. Tato vava ai le maa I le tuunga mau. Na tuu I ai le whaamau whailonga aroma. So o vaenga o mai le o ina le tusi. O lo o mai fo ia te tato le whaamau whailonga a le atua I le tangata whaatuatua. O le anganga paia. So when we look at the word seal, it comes from the Greek word which means to stamp with a signet or a ring. So back in the day, when a king would declare a decree, he would write a letter and then he will put his seal on it. The way that he will do that is by using his ring. So his ring will have his signature on the ring, there will be melted wax on the letter, and he would stamp his ring, and that would be the seal. And there are 4 truths to this that we want to look at today. E whaani vaenga o le whaamau whailonga, tātou te mata I le tai au le nei, e whaamau nia ai le upo le atua, I le tofi po le whaamau ninga o le tofi. Muamua, o le whaamau ninga o le tofi, po le whaamau whailonga, ua whaamau tūrina ai I tātou. Lua, o le whaamau ninga po le whaamau whailonga o le ngana pa ia, o le mea moni. Tolu, o le whaamau whailonga ina o I tātou e le ngana pa ia, e loa ai o I tātou o le mea tō tino, a le atua. Wha, o le whaamau ninga o le whaamau whailonga, ua tātou I loa ai, o iai le pule a le atua, pia te I tātou. So there are 4 simple truths that we can read from the seal, because in the seal that we know, which is now the Holy Spirit, and the seal of our inheritance, which is the Holy Spirit, we can see 4 truths. Number 1, that the Holy Spirit is our security. 2, the Holy Spirit is our authenticity. He authenticates who we are to the Father. 3, the Holy Spirit is a sign of ownership.
It's God's ownership on us. Amen? And 4, it's His authority. That God has authority over who we are. Lua koronito alona mta upu e moa. Alona fai pue lua skuma le lua. Se sue e tato tusi faamoemoe. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. If we can look up that book and we're going to read that together. O lo tato tala noa i le faamoeninga o le tofi. We're looking at the seal of inheritance. The reading this morning says that that seal is the Holy Spirit of promise. O lo tala noa mai o le faamoeninga, o le faamau failonga, o le tofi, o le anganga paia. Okay, lua koronito, mta mo fai pue lua skuma le lua, tato fai tau fa atasi, ia, o le ua faamau failonga ina mai I tato, ma ua foa ina mai le faamaoni, o le anganga I o tato loto. Se fai tau mai le fai pue lusu matasi ma lusu ma lua, ia, o le faatu mauina foi mātou faatasi ma o tou ia keriso. Mana faa uina I tātou o lea tua lea. O le ua faa mau faa ilonga ina mai I tātou. Ma fua ina mai le faa maoni o lea nganga I o tātou. Amen. Lea le faa maoni ngā le tofi o lea nganga pa ia. O lea tua lava na ia faa mau faa ilonga ina I tātou e ala ilona anganga pa ia. Praise the Lord. Ale fai mei le koronito fa mai mana faa uina I tātou o lea tua lea o le ua faa mau whainonga ina mai I tātou ma ua foa ina mai le faa maoni o lea nganga I o tātou loto. Usa matua whawhine ina ua e tali tonu ma e faa tua tua. O na iai lea te oe o lea nganga pa ia. Aisea, a wā o le tangata faa tua tua ua faa mau whainonga ina e lea nganga pa ia. E loa e lea tua ona tangata. Aisea, ona o le wha mau whainonga. Ona o le wha mau ninga. Oi, o lea nganga pa ia. Praise God. We have been sealed, brothers and sisters. It says there in 2 Corinthians 1:22. I'll read from verse 21. Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who has also sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. When you became a believer, you were sealed. You were authenticated. You were secure. You were authorized. You were given an ownership unto God. Amen. How? Through the seal of the Holy Spirit. Praise the Lord. I le taiao ne, ia e loa ma mauti noa uso ma tuwhawhine. A whai o lo e tau fisili nia, lo savali ma lo o langa, you know, te leo mauti noa le lei, o le lui mo e le taiao le nei, ia e whaatua tua I le atua. O le tangata whao leina, ai whaalongo e le upua, na le whamele le upua le atua, o le tau longo, o le awhionga pa ia lea le atua, ai tupu e le whaatua tua. A tali tonu lalo loto, ona wha mau whailunga ina leo oe e lea nganga pa ia. Lea lalo mea tue wha vai. Praise the Lord. Why shall we doubt any longer? If we believe with all our hearts, then we are automatically sealed. God's put his ring signet on you. He says, yep, I own that one. Praise God. Amen. Then we should be encouraged. Man, I'm a part of the inheritance. I've already got it. Amen. My inheritance is secure because I have the seal of the indwelling Holy Spirit within me. Praise the Lord. For many Efeso whawhau ko tolu sfulu, aua fo I tau te whati ngā I lea nganga pa ia o lea tua, ua whaa mau whaelonga I nā ai o tau ia te ia, se ia o I le aso e whaaola I nā ai. Praise the Lord. There's a truth in Ephesians 4, Ephesians 4 verse 30, and it says this. It says, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Brothers and sisters, we are sealed. Amen? Amen. We are His. And that's such an awesome reality. I don't know why. I have no idea why.
I'm the worst sinner there is, but I'm so grateful that I'm sealed. Amen. I'm so grateful that I can put all my trust and all my hope in Him. Whaamina tatou whaitau whamai, whaipasuma tolu, o na whaamau whaelonga ina I lea o tō ele ngangapa ia o le na whola ina mai. Suma wha, o le whaamaoni o ia o lo tātou tofi. Le ngata o ia o whaamau whaelonga ina I tātou ele ngangapa ia. Ai whamai o le whaamaoni o ia o lo tātou tofi. Not only that we are sealed by the Holy Spirit, but it says in verse 14, it says the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. The Holy Spirit has not only sealed us, not only reveals that we are owned by the God of the universe, but it says that He's also our guarantee. It's a guarantee. Amen? Our moral guarantee. But it's even greater when you know that I believe He's put a seal on me, and now there's a guarantee of my inheritance. Amen? Ele ngata e whaamaunia e whaamau whainonga le ngangapa ia. Ai whamai whaipasuma wha o le whaamaoni o ia. O le winga o pule whaamaoni. Le au mei le tuspa ia wha Samoa. O le tupe whaamauina ai se whaatauina mai o se mea a. O se tupe deposit. Marama mumutato le kupuna a. So the Holy Spirit is a deposit. It's another definition here. It's an advanced security. So the God of the universe has put a down payment on you. What's the down payment? His Holy Spirit. Wow. Now that is amazing. He gave His Son to die on the cross, to buy me out of bondage of sin and set me free. Then He gives me the Holy Spirit as a seal of His ownership and a guarantee. He puts a deposit on it because the guarantee is my inheritance. I know I'm going to heaven. Praise the Lord. It's a tau ona e loa. Wa iai le whaamau whailonga le ngangapa ia e loso e fua whaatua. Ai ei fo I mani whaamaoni o le tofi. Amen. Uso matua whaafine e le tau mateina le tofi. I say, praise the Lord. You don't have to jump through many hoops to try and get the Holy Spirit. No, you believe, sealed by the Holy Spirit. You believe, guaranteed inheritance. If you believe, praise the Lord. And the church is made up of believers. O le ekalesia. O le tino o keriso, o le tino o le au whaatua. E le o se ngoa o se lotu, le ai o le whaapotopotonga, o e o tali tonu, ma whaatua I le atua soifua. O whaamangaloina alato wangasala, I le toto o le tamai ma moe a le atua. O whaamau whaelongaina e le anganga paia. O le whaamaoni, o le tatou tofu. Amen? Praise the Lord. Lord, we're nito on tako e lima, fai upo e lima. O lo iai le fai tau whaapea, o le a o fai tauina. Whamai o ia foi, ua saunia I mātou mo le nei lava mea. O le atua ia, o ia foi, ua foa I mai le whaamaoni, o le anganga ia tei mātou. We didn't do anything. God prepared it all. What we did do was that we trusted in the Lord. Brothers and sisters, ole au ngani ole upo le atua le tai au le nei. Faamoemoe I le atua. Faatuatua I le atua. Tu mau ma le fe fo'i ia. Na leo faamau nia le tai au le nei. O faamau whainonga ina oe. O le vaenga le atua. O oe na manatu ia le atua a o le whaavai ina le lalangu. O oe na whaamanga loina o wangasala. Ai le ngata, whamai, e toi whaamau whainonga ina, ma toi a watu ma deposit. Amen? Ina ia maua I oe le tofi. Praise God. E ui ia tatou wangasala, ma tatou se. Ai o lona pule tu noa, whamai o lona lava fina ngalo pa ia.
Le malamalama I tātou. E le aise me malamalama I tātou. I le mafuanga o lea I tua I ngā alofa. Ai whaafetai I lona alofa mai. Amen? So, le lau tātou malamalama le tai ale ni. Ai mata le leia I le whaipule wha ngai sumal wha. O tātou wa ai ele ngai ioi ma le ngalue o le atua tolu tasi pa ia. If you look at verse 4 to 14, we see the Holy Trinity at work. Because in the past aspect of the church, it's God the Father. In the present aspect of the church, in the redemption and the redeeming of the church, it's Jesus Christ the Son. Then we look at the future, and in regards to the inheritance, the seal of the inheritance, the deposit and the guarantee of the inheritance, who is it? The Holy Spirit. A tātou wa'awa ai I le whaavaia le atua ma le finangalo le atua mo lana ekalesia. Mai le teimi umawai o loo ngalue ai le atua le tamā. A tātou wa'awa ai le teimi nei I le whaolaina ma le tongi o laina o le ekalesia. Tongi o laina ai. Lona alu, Yesu Keriso. Ai lela o tātou wa'ai nei, ea o ai le teimi lumanai, o loo ngai ioi lava le atua, e ala I le atua le anganga pa ia. Tolu tasi pa ia. The whole of the God eternal, all of the Trinity are working to build the church. Amen. Amen? From past to present to future, all of the eternal Trinity is working. What an awesome reality that is. Praise God. Malabaina muli whaipa suma wha. O le taula inga o le tofi. Leo tātou I loa, le mafuaanga o le tofi. Leo tātou wa'ai, I le faamoemoe o le tofi. Malabaina muli o tātou tuiswhaita, o le taula inga o le tofi. Whē lea lo a ngai I ai le fina ngalo o le atua, mo lana ekalesia I whaatatau I le tofi. So we see the first part was the reason for the inheritance. Second, the seal of the inheritance. The beautiful part of scripture where it talks about the Holy Spirit being our guarantee. Amen? The final part we want to look at is the purpose of the inheritance. O le taula inga o le tofi, fa mai le whaipuna sumar whaolo o iai whai tau whapea, se ia iru ina whaa o la ina e ua whaa tau wina. Amen? Se ia iru ina whaa o la ina e ua whaatau wina. O le whaatau wina leo lo tala no mai lupo le atua o I tātou. Amen? Me se ia iu ina whaola ina I tātou. Mana tua o le tātou te iei lava I le lalolanga. O lo tātou iei lava I le lalolangi angasala. Lalolangi le tu mau. Ai ua whaola ina ma wheniwa ina o tātou o langa. O lea ua tātou maua I le tofi. Ai o lawe o tātou tino o mawale, o loo nau atu lava, I le ola I whaaro mau. Nā le whai mai le Roma e walu whai poe lua suma tolu. Le mawai le tusi le whai tau lea se ia ihu ina whaa o laina e ua whaa tauina. Wha mai le Roma e walu alona whai poe lua suma tolu. Wha mai ele ngata foi lea, a o tātou lava wa iai mea wha polpolo a lea nanga, tātou te wheoi. O I tātou lava I totonu ia te I tātou o loo whaatalitali atu I a vea matama whai o le whaola ina lea o tātou tino. Amen. Praise the Lord. Amen. Loa tātou I loo whaola ina o tātou anganga. Ai o lawe le tangata I totonu o loo nau atu ina ia whaola ina ma whaatasi atu ina tua. Amen. Amen. It says there that it's not only just our hearts that have been changed and transformed, but Romans 8 talks specifically to this final part of our verse. Because it says there, until the redemption of the purchased possession. That's us. Praise the Lord. Amen. But it says in Romans 8 verse 23, it says that even we ourselves groan within ourselves. It says we groan because we eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Amen. And I know that some of us, sometimes we just think, man, Lord, I want to come home. Amen? You just want to go home. It gets tired, gets hard. But we continue. That's the purpose. That's the reason why we run.
That's the reason why we continually be encouraged. Le mafu anga na e tamo mo e pea, fi nau pea, e ui lava ina e whapea tu isi te ni tamawa te fia latu lava a. Tangata i te tonu o fia watu lava. Amen? Ne whamei le upol tai aule ni, whamei se ia iu ina whaola ina e ua whaatawina. Ai whamei le vaenga muli muli lau whamei ina ia vi ia ai lona mamalu. O mea umalawa le atua e iu I lona di ina. Le tofi lea lo tatou wa ai atu iai. Whamei le mua pe te rum tau koe mua. Whai pue tolu man wha. Whamei ina ia iu. Ia whaftaia le atua le tamau. Lo tatou wa ligi o Yesu Keriso. O le na wha nau fo wina I tatou ona o lona lo whateri. Whamei ina ia iu I le faamoemoe uola. I le toitu mai o Yesu Keriso na ie woti. Wha. Ia iu I le tofi. Whamai o le tofi lea, e le pala. E le ai se le anga o iai. E le mamai lava. Olo o teo I le lani mo I tātou. Le tofi lea lo e nau iai. Le tofi lea na tātou tala noa le tai au le nei. O le mafu anga o le tofi. O Yesu, o le atua le tama. O lou wha atua. O le wha mauninga o le tofi. O le ananga paia. Ai whamai o le taula inga o le tofi. Whamai o le tofi lea, whamai o le ole whavavau, whamai e le pala. E le ai se leanga o iai. E le mamae lava. Whamai o teu I le langi mo I tātou. Ia e mauti noa, le tofi lena o lo e a ngai atu iai. Lea o whaamaunia, ona o le ngaluenga a le atua paia. It's telling us that this inheritance, 1 Peter 1, chapter verse 3 to 4, it says that this inheritance is incorruptible, it's undefiled, and it doesn't fade away. Everything in this world fades away. Everything. But this inheritance that we've spoken about today, we've now understood that the reason for the inheritance is because of Jesus, the redeeming blood of the Lamb, who died on a cross, who rose again on the third day. The reason for the inheritance is because of God Himself. We had nothing to do with it. He loved us first. The third reason for this inheritance is because you believed, brothers and sisters. You sit there and you know in your heart of hearts that I believe. If you don't, I encourage you, please, make a decision today for the Lord. It says that this inheritance has been sealed. How? With the Holy Spirit. It's a guarantee. You're guaranteed. There's no question about it. Don't even think whether or not I'm going to heaven. No. It's a guarantee. You still didn't do anything. You just believed. Amen? But what's the inheritance? The purpose of the inheritance, praise the Lord, is that we glorify our God. At the end of the day, we can't wait to be in heaven, to spend eternity and forever glorifying our God. And it says there that that place, that inheritance, is incorruptible, undefiled, and it doesn't fade away. For many vaenga mulmuli tatou mutau putai alini, se ia iu ina whaola ina e ua whaatauina, ina ia vi ia ai lona mamaru. Until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Tatou mutau puna tai alini, vi ia le tua, tau ina ia whaamanuia, ma ia e maua le loto whaamalosi, I le atua no lona finangalo. Tatou tūlai mai, whae winga tatou le tatalo. Tatou tatalo whaatasi le ni tai au, whaataitai mai upuia le tatalo. Ai avea lava, maau lava tatalo. Pray the words of this prayer, but let it be your own words as you reflect on the word this morning. Amen. Tatou tatalo, whaafetai le tama, ua o whaalongo, e tupu le whaatuatua, I le tau longolongo atu, o le
tau longo atu foi. O le afionga pa ia lea e atu. Le nita yao. O whaalongo. Ma ua o talitonu. O au tama. O tangata sise. O o ilo nei. O lo wola. O iate oe. Whawhitai. O no le whaaolatanga. Ia ke riso Yesu. Lea ua o whaalongo. Ua whaamau whaailonga ina au. E lea nganga pa ia. Vi ia oe tama. O na o au. Fuafuanga pa ia. Ua whaaola ina ia. Ia vi ia oe. Nei maso oma. E o le whahuvau. Amen. Lord, we come before you this morning and we are thankful to come before you. And Lord, I don't know why you love me so, but I am truly thankful. I'm grateful, Lord, this morning that we've understood that the reason for the inheritance was you and you alone, was the redemption through your Son, Jesus Christ. I thank you, Lord, that in my heart of hearts, I believe, Lord, that I repent of my ways, that I turn back to you, a holy God. I thank you that I hear that the seal of the inheritance this morning is through the Holy Spirit himself, that he is a guarantee because I believe. I thank you also, Lord, that this inheritance is incorruptible, it's undefiled, and Lord, it's precious, Lord Father God, and the fact that it will never fade away. We are truly grateful this morning for your word, and we pray these things through the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, our coming Messiah. Amen and amen. Tatua lalo mai lalo, whawhataitele.